Jučer smo otvorili jednu temu koja, naravno, to je politika, malo se izvrnu teze, okrene se na glavački i na opački u nadi da, evo, gradska uprava ima neke nenormalne planove, da gradska uprava koja je legalizovala toliko kuća, objekata, knjiga djeci dala, podržala ljude kroz javni prevoz, dala gotovo cijelo jedno naselje kao što je Petričevac besplatnih građevinskih dozvola i placeva. I pomogla svakom mladom bračnom paru, pa mladom čovjeku, pa do naših penzionera. I moram reći da sve jedan projekat koji smo radili, pa i oni neupitni projekti kao što je centralno spomen obilježje, da su doslovno svi ti projekti vrlo u samom startu do kraja opstruisani. I daću im samo nekoliko minuta da vas prisjetim na neke projekte. Kada smo najavili, sjećate se, ćirilični park ovdje da gradimo, pa od ove ovako neuređene livade smo dobili ovaj sjaj, imali smo doslovno situaciju da su nam trgali slova govoreći da to ne valja. Pa sjećate se od ovog neuređenog objekta i neuređene, evo kako hoćete, poljane ili njive, da smo dobili ovakav velelepni park. I danas kada vidite ovaj park i šta je ovdje bilo, Tvrtko Prvi Kotromanić, u onom objektu gore koji je bio, koja je danas to razlika i koja je bila borba da to ne bude. Pa pogledajte ove oranice i njive u centru Banja Luke kod Delte i pogledajte danas parka sa jezerom kako izgleda. Pa sjetite se svake muke koju smo prošli, krivične prijave i svega da naše vizije pretvorimo u djela. I danas mogu reći da sam ponosan kao gradonačelnik, evo u 6. godinu mandata ulazimo da danas ovo izgleda. Pogledajte ovog naselja, ovog dijela Gospodske, Parkić, ovaj dio vamo kod kuće Milanović. Pa isto šta to radite, koliko to košta, kakvo je to popločanje, kako to izgleda i tako dalje. Mi smo ljudi bili istrajni, moram reći jednu stvar, imali smo viziju. Pogledajte Gajeve ulici. Pogledajte, znači onog Parkića Gospodske, pogledajte Gajeve, nekad auta, pogledajte danas kako to izgleda. Mi smo opet bili istrajni, uprkos svim kritikama smo gradili Banja Luku. Pogledajte nekada obale Vrbasa kako su izgledale, pogledajte dole kako to danas izgleda. Na svakom parku, šetalištu, uređenoj obali Vrbasa, pogledajte nekada obala Vrbasa prije nas. Doslovno niste mogli da priđete Vrbas kao rijeci i da bilo šta uradi. Pogledajte nekada gdje je trebalo da bude soliter od 14 spratova, pošto se kaže da gradonačelnik Banja Luke betonizuje Banja Luku, pogledajte. Pogledajte danas, evo kako izgleda taj park. A ovdje treba da bude solitera, pogledajte smetlište koje je bilo u tom dijelu Banja Luke. I sve su bile kritike na to. Pa sjećate se kako su nam govorili, molim vas, pogledajte ovaj gore. Ovo je nekad park kakav je bio, pogledajte dole parka Zrveće. Pa su rekli, pogledajte, gradonačelnik pravi gore park koji kao nema dole drveća, pogledajte ovo gore kako je bilo. Međutim, na svakom projektu smo bili veoma istrajni, duboko vjerujući da je to ispravno. Kada pričamo o fasadama, svemu, pa pogledajte ljudi, vrlo brzo se zaboravi. Pogledajte kuće Milanovića koja umalo nije bila porušena i pogledajte danas prvog kulturnog centra koji smo napravili nakon jednog vijeka. Ovo je kulturni centar. Jedini napravio ban Tisa Milosavljević, pa evo danas je to Banski dvori, pa Banski dvor kao kulturni centar nakon 100 godina danas ovo ovako izgleda. Obale Vrbasa, parkovi, aleje, šetališta, fasade, unutrašnjosti objekata i tako redom. Znači, to su stvari, evo molim vas, za koje smo zaista čvrsto imali viziju i vjerovali da kao takvi ovdje smo na ekranu sve to prikazali. Sve jedan ljudi, ćirilična slova su trgali da ne budu. Parkove opstruisali. Vidikovac na Banj Brdu, šta će? Pa da pogledajte danas koliko ljudi ide na Banj Brdu. Pa uređene obale Banj Brda. Pa sjetite se osnovne škole Kosovo i Metohije. I danas smo, na primjer, osporavani za priču o izgradnji sportske gimnazije. Republika Srpska, danas sam ponosan, želim da pozdravim sve mlade ljude sa Pala koji su otišli na olimpijske igre i bili 22. mjesto, 17. Među cijelim svijetom 4-5 ljudi sa Pala, mjesta gdje živi 20-30 hiljada ljudi. Doslovno su osvojili Italiju, Alpe i pokazali svijetu. I cijela Republika Srpska nema sportsku gimnaziju. Cijela Republika Srpska nema ustanovu, instituciju koja će trajno da zbrine djecu sa poteškoćama u razvoju onda i kada nažive svoje roditelje. Mi sve to gradimo i radimo u Banja Luci. I odlučili smo da ovaj grad mijenjamo, da ga činimo boljim i da ga činimo uređenijim. A tema koja je juče izazvala, ajde da kažemo, neke špekulacije, pitanja, da ne kažem kontraverze, jeste da smo rekli da ruševni objekti,
da stari objekti u centru grada, evo da vam ovo prikažem. Ljudi, nemojte da pravimo kompromis sa nečim gdje nema kompromisa. Da li ste vi zato da ovo bude u centru grada Banja Luke ili se kaže da Draško Stanivuković seli, pogledajte, Draško Stanivuković seli ljudi iz centra grada koji nemaju novca. Pogledajte danas ljudi, ovo je centar ovdje kod Banskog dvora, kod Bijelog dvora, kod zgrade MTL i svega. Da li vjerujete da ovo ovdje kod hotela Talije u centru grada Banja Luka, evo pogledajte danas ovo, ovo je ovdje, znači od gradske uprave nema dalje od 35 metara. Ovo su objekti za koje mi kažemo da se moraju u narednih 3 do 5 godina po odluci grada koju ćemo predlagati, moraju se privesti namjeni. Da li neko ovo zove sad ovdje čovjek koji živi? Vidite, ovdje niko ne živi. Ovdje su, nažalost, pretežno ljudi koji su i u doba rata ili neka teško vremena možda otišli, danas su ovo objekti koji su napušteni. Kada pričamo da se ovi objekti moraju privesti namjeni, evo pogledajte, na primjer, ovo je epicentar Banja Luke. Kada kažemo da se ovi objekti moraju privesti namjeni, to ne znači samo ljudi, molim vas jednu stvar, to ne znači estetsko pitanje. Jel vi smatrate, na primjer, da ova priča ovdje, da ovo nije samo pitanje i bezbjednosti ovih objekata, da ovo nije leglo narkomana, pijanica, da ovo nije nebezbjedno za našu djecu, da ovo nije ruševno, da ovi objekti, pogledajte ovo su ti objekti. Neko kaže kuće, neko rolni objekti, ovdje ima i šupa i svega. I vi smatrate i treba da kažemo da ovo treba da bude u našoj Banja Luci, u nultoj zoni, ekstra zoni, pa dalje da kažemo i u prvoj zoni. Evo, gledajte, na primjer, sad ću vam pokazati jedan od objekata. Evo vidite, na primjer, šta se desilo. Ovo smo sve identifikovali. Vidite ovo sad, jer ovo nije sad neka šupica ili šta već, a pogledajte ovaj dio ovdje. Samo da vam kažem ovo. Ovaj dio ovdje, na primjer, su ljudi napravili na gradskoj zemlji i ovdje imate dio bankomata ili šta već. Znači, ovo je gradska, neko je napravio, čutao si 10 godina ovo ovako drži. A ovaj ovdje sad objekat, ovo ljudi od veoma imućnih ljudi koji eto onako drže i to tako stoji. Prema tome, evo iza ove ulice što sam pokazao Gajeve. Pogledajte objekata kod Gajeve. I koga da ne boli duša u najvećem gradu Republike Srpske ovo da gleda. I prvi smo koji smo ove stvari pokrenuli. A da vam sada pokažem, evo, da li je ovo bezbjedno kod Milke gdje smo pričali za našu djecu, da li je ovo bezbjedno za pješake, da li je ovo u redu za grad Banja Luku i da li ne trebamo reći, pogledajte sad ovaj čovjek ovdje ima. On ima ovaj objekat, a na ovom objektu grad je predvidio objekat poslovanja. I mi vlasnik ovo kažemo, dužan si ovaj objekat kroz 5 godina da privedeš namjeni. Možeš da uložiš u to, možeš da digneš kredit, možda nađeš partnera, investitora, možeš s nekim kako god, ali ovo privedi namjeni. Danas ovaj plac ovdje vredi 1 milion, ova kuća ne vredi ništa. Sa objektom koji se izgradi, ovo je više milionska vrijednost. Kada prodate, kada dio zadržite, kada dio iznajmite, vi niste siromašan čovjek, vi ste veoma bogat čovjek. Ali ovo ovako držati, ovo nije prihvatljivo u centru grada. Danas na ovim mjestima grad predlaže svojim prostornim, regulacionim planovima drugačije objekte. A mi kažemo ljepše nam je ovo gledati. I dajemo rok od 5 godina. Znači nije tu radite sutra ako ne uradite ovo ovako treba da stoji. Ili ajde nek se ovdje ljudi okupljaju, nek dolaze narkoma, nek bude. I znate šta će se desiti? Pogledajte ovo kod Doma omladine. Znate šta ćemo ovdje raditi kod Doma omladine? Ovdje pravimo park, pravimo skver, pravimo okupljanje, pravimo novi trg. Ili treba da stoje ovakvi objekti? To su stvari o kojima kao gradonačelnik intenzivno promišljam. Ili da pričam o ovom. Znate koliko godina pokušavamo ovaj objekat da riješimo? Pogledajte ovaj objekat. Ljudi, ovo je hotel koji neko drži i ruševa. Znate gdje je ovo? Između Talije i Nove Palate. 3 godine pokušavamo da rušimo. Čovjek neće da privede namjeni. Ovo ovako stoji. I pogledajte skijela koje nekom padnu na glavi kad neko strada, reće gradonačelniče podnosite ostavku i ko je to tako dozvolio. Ovo su stvari. I šta mi ovdje predlažemo? Mi kažemo, u narednih 3 do 5 godina, svi ovi objekti koji su ruglo grada moraju se privesti namjeni. Na bazi onog što je regulacioni i prostorni plan u tom segmentu na taj način predvidio. I kako ide dalje? Dalje se kaže, dakle, predvidjeli smo to regulacionim prostornim, dajemo rok i vi kao ljudi koji to imate mogućnost da višestruko imate i veću imovinu i veću vrijednost imovine, a na kraju da grad izgleda onako kako treba da izgleda. Ajte, molim vas da vam pokažem sad ovaj primjer, gdje se povela velika polemika. Pogledajte, na primjer, ovo je Eurosplet.
Vi znate da je ovo centar Banja Luke, jel tako? Ovo između palate predsjednika i gradske uprave. Pogledajte zgrade Eurospleta. I kada smo rekli mi ovo hoćemo da rušimo, niko od Banja Lučana nije rekao u redu, to je pravi potez. Niko nije rekao u redu, ovo treba stvarno, pogledajte ovo ruglo. Kada smo rekli da ćemo ovo ukloniti, niko ne kaže, vidite, to je odlično, jel vi želite da ovo bude u centru grada? Šta se sad ovdje dešava? Pa onaj, na primjer, objekat koji sam rekao između Talije i Palate. Šta dođu ljudi, kažu? I mi ćemo predložiti to zakonsko rješenje. Grad hoće hipotetički, a nije hipotetički, hoće stvarno, da kupi ovu zgradu. Ovo nije taj primjer, ali ću navesti. Čovjek je vlasnik Eurospleta, i to da kažem, vrlo zainteresovan da sa gradom sarađuje i da ovo uradi se kako treba. Vrijednost ovog objekta koji grad želi da kupi, da riješi, da zamijeni parcele otprilike 6 miliona po svim ljudima koji to računaju. Znate što nam dođu investitori kad vidimo, na primjer, imate li primjer mosta u Docu, molim vas da nađete. Mi hoćemo da pravimo, je li to nekorektno s naše strane, hoćemo da pravimo most u Docu. I čovjek koji ima, zaustavite tu slobodno, most u Docu. I čovjek ima tu objekat. I mi procijenimo da taj objekat košta i sva zemlja 1.000.000 maraka. Znate šta čovjek kaže? Dobro je, to sad treba gradu, važno, to za mene vridi 2,5 miliona. Možemo li mi njemu dati 2,5 miliona? Pa ja bio najveći kajmelac da uradimo. Pošto ne želimo mu dati 2,5 miliona, jer to ne vridi, on ne želi prodati i most u Docu ne gradi koliko dugo. Tako potencijalno Eurosplet ili taj tam objekat i sve to tako stoji. A znate šta mi sad hoćemo da kažemo i zakonom za koji mene ljudi vrijeđaju? I kažu ne valjamo bahati. Mi kažemo dobro, pravimo zakonsko rješenje i pravimo odluku. Kao što su radili Kinezi, kao što su radili Japanci. Ajde kod notara potpiši da tvoja imovina vrijedi 2,5 miliona, a mi realno procijenimo da je milion. Mi nikog nećemo da zakinemo još, oštetimo ili nešto nekom uzmemo. A onda kažemo u redu, ako cijeniš, idi kod notara, potpiši da je to 2,5 miliona. Plati svom gradu porez kao da je to 2,5 miliona. Jer jedno je kad prodaje, a drugo je kad od grada uzima. Nemojte to. Nisu to dve aršine. To je samo jedna šina. I mi ne valjamo i mi smo loši. Da li je u redu da ovakav trošan objekat, neka vlasnica, znate da vam kažem još jednu stvar, nemojte da se zavaravamo. Ove objekte većinom mi smo analizirali, imaju naši ljudi koji danas žive u nekim gradom. Da li je Ljubljana, da li je Vičenca, da li je Verona, da li je bilo koji grad. Da li, na primjer, u Ljubljani možete da vidite takve objekte? Pa čovjek koji ima vlasnik takvog objekta i zemlje, kad ga privede namjenu, dobije više struko objekat. Da li će iznajmljivati se, on može živjeti u bilo kom dijelu grada, Banja Luka može naravno i to. Mi nikoga ne tjeramo, ali kažemo da ovakav grad više nije dopustiv. Evo pogledajte projekta mosta u Docu koji mi gradimo. Evo ovdje. Evo pogledajte ovo. A ovo je ova šupa koja vrijedi toliko miliona i zbog koje mi stojimo. Prijatelj, ako ovo vrijedi 2,5 miliona, plat porez za nepokretnost toliko. I novinari i mediji koji žele od ove teme samo opstruišu razvoj grada Banja Luka. I ne ide nikom ovo u prilog. I pogledajte kakva investicija košta zbog ovo. Ako ovo vrijedi 2,5, prate porez za nepokretnost. Ali moram reći jednu stvar, zaboravili ste ovo da kažete. Porez za nepokretnost, to je porez na bogate. Svaka porodica u Banja Luci koja ima stan od 80 kvadrata, četvoročlana, petočlana, tročlana, ne plaća ništa. Petočlana porodica u stanu 100 kvadrata u centru Banja Luke ne plaća porez za nepokretnost. Porez za nepokretnost je na stanu 150, 200 kvadrata ili kuće na 300, 400 kvadrata. Samo da vam kažem, mi smo predlagali da porez za nepokretnost na stan od 150 kvadrata u centru Banja Luke bude godišnje 360 maraka u odnosu na sadašnjih 300. 60 maraka više, ali godišnje. Ali na broj objekata u gradu to dobije neku drugu priču. Ja pozivam odbornike da nas podrže u ovom, da u narednih 5 godina uredimo i sredimo grad. Za one koji kritikuju, pogledajte ovo, što je plan grada? Eurosplet da riješimo i da ovo postane grad vlasnik i rušimo cijeli Eurosplet i sve ove, hoće se ljut na mene, kažem, ove šupce i pomoćni objekti. Dobro. Ovo dole, ovo, vidite ovo, molim vas, ovo dole. A ova kuća pored? Ne, ovo, ali sve uzma grad. Ja vam pričam ovo, molim vas, pogledajte, samo malo bolje. Evo, to vam je ovo ovdje. Pogledajte ovih ovdje. Je li to naša Banja Luka u centru grada? Izvinite, ali nemojte se ljuti, ja u očima ne mogu gledati. I u svom mandatu ovo ću završiti. I nek ispadnem najgori na svijetu, ali ovo sve što sam pokazao je bezbjednost, sigurnost. Kad kažemo estetika, ne estetika, ali to je turistička ponuda grada. Odete 12 metara od gradske uprave i vidite ovo ovdje. Šta mi hoćemo? Mi ljudi ovo sve kupujemo
I vidite ovaj ružni parking, pogledajte ovog ružnog parkinga, mogu ga nazvati, jest ružan. Pogledajte kako izgleda. Ovdje sve pravimo veliki trg zeleni. U sredini spomenik kralju Petru, koji je zaslužen za oslobođenje našeg naroda. A sve znate šta će ispod biti? Sve garaže. Jer ovo nije svjetska priča i osjeća spomenik Banu Tisu, da ne mislite. Sam se sad Banja Luku s tim. I niko se od Banja Lučana, kad kažem prvenstveno nekad na Twitteru, ne žali na ovo i ne kaže to u redu. A onda, kada 4 puta manje površine, pogledajte kolika je ovo površina, 4 puta manje površine, na istom mjestu, napravimo ovaj objekat, ljepote Vladičinog dvora, cijela javnost se zgrožava i kaže ovo je katastrofa. U redu. Pošteno, čujem i sad da kažete, jel? Ali ja garantujem da će ovo biti objekat reprezentativan, koji će se jednako ljudi slikati kao ispred Banskog dvora, kao ispred palate predsjednika i ovo. Kad ga mi završimo u punom sjaju kako to smatramo da treba. Ja znam da ovo nije popularno reći, ali ja ovo duboko vjerujem. Ovo rušimo, 4 puta veće površine, ovo Banja Luka na istom mjestu dobija, na ovo se zgrožavamo, a ovo nam nikom ne smeta decenijama. Dajte još jednu sliku tih kuća koju smo malo prije pokazali. Dakle, ovo je apsolutno nešto što Banja Luku uružnjava na istom mjestu, a na primjer neki od ovih stvari, evo može u redu, a ovo ćemo potpuno dopustiti da nam bude ljudi, pa odete od Gospodske i skrenete lijevo i vidite ovo. Prema tome, konferenciju pa ćemo onda zapitati. Da. Dakle, mi smo ovdje na putu. Može samo da pokažem. Pogledajte ovo. Hoćemo li ovo u gradu dozvoliti? Ovo je naš radnik gradske uprave, koji dolazi i moli da mi njemu ovo legalizujemo isto ovako, pa nazovite garažu. Pogledajte, ovo je objekat koji treba. Pogledajte ovo dodatno. I ovako je svako radi u gradu. I mi kažemo, ljudi, ovo ne može, ali kaže čovjek, ja sam već napravio, uložio sam pare. I Stani Vuković je bezobrazan i bahat što me ne da ovo da ja zadržim. I sad kad mi naložimo da se ovo ruši, on će reći, vi urušavate moju imovinu, ja ne mogu živjeti, ovo je grad bahatih, bezobraznih i tako. Onda ovo je grad bez reda. Jer vama ovo u red, niko od medija nije vidio, mi ćemo sami ovo prikazati. I ovako se prije gradilo u centru grada. Tako su nastali pomoćni objekti, pa sad i evo neko se ljuti na izraz, pomoćni objekti ili... I ovo ćemo mi dozvoliti u ekstra zoni grada, nultoj zoni. Moja baka je nekad na Petričevcu držala koke. I sad se ja trebam ljuti na Dragoljuba Davidovića koji to zabranio, sram ga bilo, otjerao moje koke, pa ljud Banja Luka se proširila. Ja to savršeno dobro razumijem. Koke više ne mogu na Petričevcu, sad još malo neće moći u značajnom dijelu Motika. To je znak da se grad širi, a ne znak bahate vlasti koja brani koke, krave, koze i ostalo. U redu to može na Manjači, to može u Bistrici. I ovo je apsolutno realna priča. Prema tome, mi predlažemo da se odlukom u centru grada ovakvi objekti privedu namjenu, da grad zablista, da bude turistički prihvatljiv. Napali ste me i zbog odluke da uređujemo fasadu u centru grada, što to grad plaća? A što ne plaća nekom ko živi u Kuljanima? Ajde prvo ovako da kažem. Na 1 marku stanara mi dajemo marku za energetsku efikasnost. I grad dodatno raspisuje, molim vas da pokažem, jel ovo ne treba da uradimo? Jel ovo treba fasada da bude... Mi ako je samo okrećemo energetski uradimo, ona će biti ista ovakva, samo iste boje. Zar ne treba da ovo uredimo kod parka Petar Kočić, koji ćemo isto obnoviti, jer je propao i ne može onakav stajati? Obezbeđujemo sredstva i za to. I mi to sve vidimo, nismo mi glupi da mi ne vidimo. Pa zar nije ljepše da dobijemo? Kaže, što Draško Stani Vuković ulaže novac u ovo? Pa ljudi, interes grada, ljudi, gosti dolaze, turisti, slika se grad, pa od onog što ljudi vide zavisi hoće li nam ljudi doći u ovaj grad. Da li ste vi za to da li ste vi za to, molim vas, da pored narodnog pozorišta bude ova zgrada desno, a da mi uredimo ovako lijevo? A onda kad kažemo da život u centru grada košta, pa košta zato što ćemo sve ovo uložiti. Ali ne košta ništa ako imate stan od 80 kvadrata. Ali ako imate stan od 150 kvadrata u epicentru pored hrama Hrista Spasitelja, pa šta ljudi očekujete da još to grad plaća? Pa gdje malo ljude da to razumijemo? Od poreza na nepokretnost grad ide, novac ide za legalizaciju svih ljudi koji nemaju, dajemo knjige djeci i tako dalje. I duboko vjerujem da ovo ispravno. I sve zgrade u centru grada ćemo po ovom principu raditi. Sve činovničke zgrade. Sve zgrade oko parka Oslobođenja, do crkve Svete Trojice i tako redom. Niko ovakve teme nije pokretao, smatram da su važne i da ljudi
da li je grad uređen ili nije, ne znači samo pitanje estetike, šminke, nego jesmo li kao narod, hoćemo da budemo aljkavi ili da budemo uredni, da prikažemo kakav je najveći grad Republike Srpske. Pogledajte koliko je fasada uređena u Sarajevu, sve grad radio. Pa lijepo je to vidjeti. Pa pogledajte zgrade u centru Mostara koji su rađene. Ljudi, Banja Luka je veća od Mostara, hoćemo da budemo i bolji i napredniji i sa većim brojem stanovnika od Sarajeva i tako redom. Ovo je naša vizija grada. I opet me kritikujete, kad uradimo, ljudi će doći fotografisati i govoriti kako to valja. Kad vidite da nema Eurospleta, grad će prodisati. Mi ove odluke predlažemo na skupštinu, mogu ih odbiti. To nije problem da ih prvi put odbiju. Ali mi o svemu ovom intenzivno razmišljamo. Evo da vam kažem kako mi, o čemu mi ćemo još sutra sa nekom vladom. Ja ne pričam ovo jer sam gradonačelnik. Koliko ću biti, to će narod odlučivati. Ljudi, gradska uprava danas postaje malena, ali je prirodno ljudi, ogroman. Banja Luka nekad imala 100.000 danas sa studentima, sa ljudima koji dođu, ide i bliže 250.000 ljudi koji noći koji ovdje bude. Pa ljudi dođu noći u Čelincu, u Laktašima i dođu ovdje, kupuju, trguju, slave Novu godinu, slave dan, ovaj dan, onaj. Mi smatramo da razvoj perspektiva grada Banja Luka treba biti. I vjerujte, da imamo danas ili prije 7, 8, 9 godina autoritet i snagu, kao što su imali ovi, mi to možemo sve završiti 10 godina. Mi smatramo da ovaj dio trga grada Banja Luke treba biti samo gradskih institucija. U prevodu, da gradska uprava treba biti gradska uprava. Da palata predsjednika u perspektivi treba biti gradska kuća. Treba biti gradska kuća. Znate šta je naša vizija? Da narodno pozorište treba biti gradsko pozorište. Gradovi u regionu, svi veličine Banja Luke imaju svoje pozorište, mi nemamo. Mi nemamo gradski muzej. Mi smatramo da muzej Republike Srpske treba biti gradski muzej. I sve što vidite da budu gradske institucije. U predjelu gdje je kasarna kozara, gdje imamo zemljište i tu, i zemljište poljoprivredne škole, treba praviti palatu predsjednika, treba praviti nacionalnu biblioteku, treba praviti nacionalni muzej, treba praviti potpuno nacionalni trg i prostor gdje se grad razvijati prema Lazarevu. Da vas pitam, hoće se mještani Lazareva koji svakodnevno kod nas dolaze s inicijativom, da se umjesto njihovih baraka gdje žive ucrtavaju objekti poslovanja, stanovanja i da Lazare u perspektivi ne budu barake nego naselje koje se potpuno razvija. Ja smatram da je to ispravna vizija, mi ćemo to podržati. Sa ovim novim trgom koji ćemo napraviti u Lazare u perspektivi republičkih institucija, Banja Luka će otvoriti potpuno novu perspektivu. Na ulazu sada gdje je Lesnina, i to da znate, gdje je Lesnina, gdje je ona stočna pijaca, ako znate, i tu ide, i kod stočne pijace ne može biti stočna pijaca više tamo. Nju ćemo izmjestiti u druge dijelove grada, tu mora da se grad gradi. I ove godine krećemo, tu pravimo veliki ulaz u Lazarevo, bit će veliki spomenik knezu Lazaru. To je ulaz u Lazarevo. Sami ste Lazarevo, a danas imamo situaciju kako imamo. I bit će veliki spomenik Lazara 12 metara koji prstom pokazuje na Kosovo i Metohiju pravac gdje je naša koljevka. Ali opet ćete to napast pa ćete vidjeti kako će to izgledati. Ulaz u svako naselje ima svoj početak, ima svoj smisao. Doće trenutak, mi otvaramo i tu temu. Sješćemo s gradonačelnikom Laktaša, meni je drago da se Laktaše razvijaju, i od trga Laktaša, da znate, i pravćemo i radimo projekat tramvajske linije. Od grada Laktaša ide tramvajska linija do, mi sad zovemo kasarna Kozara, tu gdje planiramo praviti nove republičke institucije. Ide tramvaj. Pa tramvaj dalje nastavlja, znate dokle? Do Delte Planeta. Šta radimo kod Delte Planeta? Gradski park i pravimo Banja Luka na vodi. To je novi trg. I sve tramvajska linija ide do Starčevice i povezujemo je sa našim trgom ovdje, koji će biti gradski trg sa gradskim institucijama. Garantujem da postoji politička volja. Republika Srpska ima snagu da ovo sve završi u 10 godina. I da uredimo grad napravimo. Naravno, da razvijamo poslovne zone, da razvijamo privredu, da zapošljavamo ljude. I jednu stvar, prihvatio sam, razumio sam šta ljudi pričaju. Mi ćemo predložiti još jednu odluku, to da znate. Odluka koja kaže, bez obzira kako se skupštine mijenjali gradonačelnici, minimalno 5% budžeta grada Banja Luke se mora izdvajati na održavanje grada. Makadame, rupe, higijenu. Minimalno 5% mora ići na investiciju. Minimalno 3% budžeta mora ići u poljoprivredu, privredu i investicije i poslovne zone. I kogod bio skupštinska većina ne može ispod tog nivoa skinuti. Jer neko kaže, pogledajte, Draško, on bi uređivao naša dvorišta, nije sredio grad. U pravu su ljudi. Ali su nama sve novce sa tih stavki skinuli. To vam želim reći. Sve novce sa tih stavki skinuli. Kad se napravi odluka da je ovo minimalno što mora biti za poslovnu zonu, za investicije, za privredu, za higijenu i za ulaganje, svaki gradonačelnik je stabilan da razvije Banja Luku.
a ne da zavisi od političke situacije, većine, manjine ili ne znam čega se već ne. Ovo su stvari za koje smatram da su ispravne, koje na ovaj način obrazlažemo, nikog ne tjeramo iz Banja Luke, nikog ne preseljavamo, ali mora grad da ima pravila, uređenja, da bude sređen i da ima svoj pravac razvoja. Hvala vam.